birthday to the three of you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Make a wish, make a wish, make a wish. Close your eyes, make a simple prayer. Your wish, you pray to Jesus. Blow the candles in 1, 2, 3, go! Clap your hands, everyone! It's a celebration! Brian, candle pray. All of you came from Sugod or like mga taga-Buhol, ang mga silingan, mga classmates ni Mami, mga senyora sa USC, our relatives, our friends, our Tita Lipa. Thank you so much for coming today. Atong celebration is it's an all-day celebration at Banda. We have DI, so sayo na later. And really today is to celebrate Mommy's milestone. 80 years is such a big achievement. And mga ito sa iyang skincare routine later. So again, thank you so much, and I hope you enjoy this moment and enjoy this day with us. Salamat. Gikan pa New Zealand, no? Si Maymay. Ito pakpakan! Gusto mo pakpak! Mami, happy birthday! Malipayon kay si Mami na atatan mo mga amigo, mga amiga, mga senyora, mga donya. Oh. Tayo ba mga nilive pa sa trabaho? Ako ba ni-resign yun? Para lang yung mga-attend ng trabaho. Ako na nagpunta ko buto na nila. Sabihin ko pa ni Maymay na tayo banda, na isayawan, na prizes, na ilabi ng pagkaon, kapatay paraffle niya, o niyagadan pa kayo na tayo libreng bakuna. Ang leksyon ay mo kabalaga kay namin tapat yung losartan o namin mo kukuha tipi sa kilid. So mga akong taglami. I'd like to request everyone to please stand for the prayer. Magpasalamat na sa Ginoo sa 80 katuig na iyan i-bless si Mami. So let's all please stand for a song prayer, also for the blessing of the food. We have a band to play the song prayer. All please stand. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ato ka nagmasibang pakpak si Lord Jesus. O yan pong taon-taon natin kamay surprise po sa nag-birthday po. Tuto naman sila, no? Nausap po sa nag-birthday kay si... Merry Christmas!
Kiss me in the morning. Kiss me, kiss. Jesus, He has given you one more year. Alive, Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy New Year. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Inday Ali. How young are you? Oh, count down. Yeah, ato pagpaka ng mga asawa sa mga military veterans. Oo. Ang mga... Thank you so much, ang mga senyoras from USC. Clap your hands for them. Thank you. Oo, ano siya? Ano yung mga mag-iin? Ato pagpakan. Graceful na po kasi po po. Anybody could be that that is your music. Here you go! Sweet, oh,
And everything I want to be. Dance. I give my heart and I need you. Wow. That's nice. And we have flowers. I would be nothing without May one. Say happy birthday. Say I love you. know that you're my hero. That's so nice. Everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle. If I don't beneath my wings. Did I ever tell you you're my hero? You're everything I wish I could be. Oh, with that, I could fly higher than an eagle. You are the wind in my wings. 'Cause you are the wind in my wings. Oh, you in my wings. You're the wind beneath my wings. Fly. Dance for your song. Bye bye. You have lost Mag-asawa din ba? So, ako mag-asawa mo? Mag-uya ka? Mga teacher na ako sa elementary. Ay, ma'am. Kaol. Hindi mo siya tutok lang. Born ako. Ako, doon ako, anak. Katol ito. Ako, papa na si Uski. Katong gusto mo pa-picture ha? Ano yung diri? Oo, na. Di ba nausap? Tapos para si Mami. So, Ano si Mom? Pagkisino, pagkisino. Ay, Angkol. Dari sa mama. Papa. Ah, si Uski. Si Badab. Haratisa! Badabing! So big na! Amin, amin. Eman. Bana to dito. Okay. Oh, si Zeno no si Kidi. Linya na mula. Busog pa ka? Linya na sa buffet. Ma'am Ruth! Ma'am Ruth! Margrette, Sinajon! Ah! Ano ka grade? Oy? 4? Oh, grade 4 or 5? Narana. Science? Ano to yung grade 5? Mr. Filia.
Science ba ka, ma'am? Science. Oh, science. Akong grade 5 teacher, Ma'am Ruth Ortilia. Basta naman ka, ma'am? I cannot move further. Ha? I cannot move further because of my arthritis. Ay, arthritis. I am bringing water. Okay na na, gwapa-gwapon. Ha? Kaya namdam post imong story about sa chocolate. Ruth. Baby Ruth. Hi, ma'am. Hello! Anak ko ni Oski. Oh. Kay Oscar. Ma'am ni yung palo. Belated happy birthday. Hello ka, uncle. Wali mo dada si Ana? Oh, wali mo dada Ana? Si Ana? Ana Marie. Moto. Wala. Kay kuan kay mo no. Follower mo siya na ko. Follower ka. Video. Uncle Benjamin Gomo. Uncle Joe. Ay mo i-post ha. Ha? Ang mga teachers akong gikuan. Git, usa-usa. Ihatod sana. Hey, ma'am. Doktor. Kumusta? Mga anak na ko. Ha? Si Father Flory? Oo, katong nagmisa siya. Si Zenon, si Kidi, then si Kid, ako ba na? Oy, love, follower daw siya. Nag-follow daw siya sa inyong page. Oo, nitaas na lagi si Kid Zenon. Kidi po, mo grade 1 na pa dong. Kaon sa ma'am. O, dali na mo. Kuyo man yung karsado. Murag creamy mushroom siya ta. Dali, this is, I don't know what that is. This is choco crinkles. This is a brownie. And there are cupcakes. What do you like? Jangan imo. What do you want? That is ube. But it's not yet sliced, so you can get the chocolate, the cupcake. You like? Or the brownie? Huh? Which one? De leche. I'll get one for you, okay? Here. This one also. My dessert. Auntie, happy birthday! Video. Happy birthday, Auntie Ali. Sorry, saka. Ay, picture. Sa Badyan
National High School? The correct answer is true. Namang yung manudlo, yung manudlo. Magkuha kong lisod-lisod. Hello. True or false, pag wala-wala ako tingo. Tara. Si Mommy Ali nakaadto na sa Vatican City kausa. True or false? Before pandemic, nakaadto na siya sa Vatican o kausa. True or false? I'll give you 5 more seconds. Dapat tayo makadao. 5, 4, 3, 2, 1. Parang kibawagin sila, no? False. Very good. Wala pa kanto si Mami, pero ang iyang dream nga tuan karon kay ang ilang balay. Oo.